mektepte Tatar şehirlik Zantiyos aksiyası mana şunday bayram ruhunda başlanıp ketdi. Vay Allah'a şükür söyleşem, bağlar bilen söyleşem, ile söyleşem, büyük bir şaralarla Tatar dilinde ötüreriz. Biz bir Maznakay'da yaşıyoruz şu an bile. Tatar dilini büyük yakşı vermek gerek. Sizden so'klangirimsiz Tatar tili diktantida birinchi marta qatnashasizmi? Yo'q, ikkinchi marta. O'zbek yilida qatnashdim, bu yo'lda. Men qatnashmadim, men birinchi topib qatnashdim. Şu an bir qo'shim, bir qo'rqam. Nechta kelib shahar ekan bilmayman. 2021 yıl Xalqlar Birləşmələri һәм Туган телләрне саклау еллыгынан безнең мәктәбебездә Тел халыкның күңел кыңгыравы дигән проект тормышка ашырылды. Татар теле укытучылары тарафыннан. Чөнки районда 3 татар теле иң яхшы татар теле укытучылары дигән грантны безнең мәктәптән 2 укытучы алды. Һәм инде шушы проект эшләребез менә шушы газетада урын алды. Бүгенге көннең истәлекле бүләк итеп сезгә шул газетаны бүләк итәргә рөхсәт итегез. Üçüncüsü sizde. Üçüncüsü ikisi bizde. Birisi Мен Бадыкова Алсу Айратовна. Бұл Диктант yazıda. диктант yazıda ikinci yıl qatnaşam. Өзімнің білімімді текшірем. Bu sizge işinizde yardım etemi? Tatar tili. Yardım ете. Biz потому что iş boyunca da statiyalar yazarız. Tatar tilinde de, Rus tilinde de iki tilde statiyalar yazarız. Мен Сервер Ханипова Мирғалифан қызы. Екінші жыл инде шушы диктантны язарга килем. Шушы җиденче мәктәптә. Мен 27 ел шушы мәктәптә татар теле һәм әдәбияты фәнен укыттым. Үземнең телемне бик яратам. Татар булуым белән бик гырурланам. Бу бик миңа шушы диктант язу, гомумән татар телен куллану һәрвакыт миңа ярдәм итә, чөнки мин бүгенге көндә лаеклы ялда булсам да, шигырьләр, җырлар язам, текстлар язган булганда ул миңа зур ярдәмче булып тора.